Balimao Alnokuma, très urgent. Balimao, billet mardi 4 août 2026. Malion, ko camarade bel le cerveau, kouye sanani kaso de dama. Sanduru kaso de dama, mais kouye sanani abo ke kaso la. Koube sangli ke sirsi au koro. Yaro asimi kweta ka tekniki kurande do sang. Na yi don kaso la na yi bo, abe sirsi koro imwe e kana kuma kwa. Ikana foko asimi goita ika fugula njengelendu. Ikana foko asimi goita kieni ke kamanya ni o kedrobi mine ki don kaso la tuguni. Do e kana kuma kwa. Awa e kolu toye mun kadu yo ko ke jamana kono. Ala mu yandambe ala korofo me ala te kojugu kana. Na kade ala yi ambe ala tanama ko mga bisika ko be kana. Mais Malion uye mun ke ben la mbena nya fo Malien dem bela jelingena. Uye mun ke ben la Dien media babe au fleka ben c'est-à-dire que au fleka ben toro dona Nelson Mandela toro ngoro na bi ben le cerveau toro dona o kono media bebe kabla sénégalais ou ali jamana munu ban fait munu tan fait ben photo bebe ka media kambi ko asimi de mabaga badidu ka fle kodi c'est-à-dire malo haramaden te malo c'est-à-dire ka ye koni de ye deme quoi c'est-à-dire ebe orna koni ne e asimi deme ka e blani niveau la bi e rebe ka juguya finta ko nyesoma fi ere mununti ere fe foli rebe ka publier oro ko so mba fanyana mama sorasi mume malu ama sorasi mbe fangata kabe malu ko horondo amanchade libe horon kolo ya saraka bo taka sorasi kunda sorasi be son ko bema sorasi betede ça dit combien malo ya koué quoi sorasi te son mais ça dit que ben ta exemple de Moussa Traoré nkele ka coup d'état ke Modibo Keïta la Mali sorasi do kumbe ko dibisi la ale rébellion forum wula Mali kono ha ale kumna rébellion na be essence de coup d'akona ka jini ka ta almetim le blala ka jini ne dibisi la to fo Kidali rébellion jabe tege coup d'état kele le fait que dibisi la que Modibo Keïta ka fidèle dibisi la ale kumbe Modibo Keïta de fait c'était un militaire nationaliste Moussa Traoré nyamine ka rebelle de bla ka gushi ka faka sari rebelle munu tan fait utolu Moussa Traoré n'fede mena livre do be abafama ko sur le chemin de l'honneur Gedjuma sama ke de livre mbo Amadou Diallo ba kansa mte faka do histoire la wallahi wo de ke sorasi be son ko be ma ben le cerveau kelengelen coup d'état be ke domina ibeka la sorasu ko kolu be ka sran konu ko kubeta ibeka mine yaro mangan chara ka soro ibeka mamine sran de kumbe ka ke Mali ne tate maide ne ba imagine ira awla ndela ka imagine chete Mali ko no mu se kan soso sorasu ko anga faruka ko ka ta ibeka mine c'est pour ça ne do sigile ko asimi nunu ko oldu ko coup d'état ke ne be yele ko Tija ala est farafin, ala est dien chiabe bla farafinya. C'est la race la plus médiocre, la plus inconsciente. Ima ya anteta nyefe. Nanga compte faut damna ala est barka do tubabu la parce que tubabu ou demande nyon chede ou be nyon deme. Ou be nyon na avancer awa ou te nyon na bla. Et de be farafin deme. Bila avec la kabla ijugala. Obeke ali yere so anga simita da karva ali yere ka sokoro ni ala e boli ko ke flay ko beki ga arasi soisi ne te ke farafini nin qur'ana che farafien e monnaie de quoi a ben ala na krache farafin me munga nyogona ni na usigile to wuye nin kana a yere be munna nyogon ka to bu ta kana ani ala na krache ben ka bo ben ne se ku tungara wele kanga jama la boko ka asimi deme o ben ne flè ko libu ko juger na fo terrorisme be juger oro de chambre criminelle e me ga kuma meni nga kashi wala meni nga kashi et puis ibe fali dendo de ube ka asimi deme ni ko ina quoi ça ni ski quoi hein
depuis 2023, 2024, 2025, 2026, sans nani mogobe qui déliqué ka tchebla ite kabla. Parce que trop, quand il critique trop, il m'a émogo te son, ni a émogo banko surasi ka fangata n'indron didu. Surasi me fangata ka harama dendu akacha, a wulu de kacha, inconscient de kacha na nyumai. Ou le mogo tout fait. Il m'a essayé de, c'est là mogo, il m'a mogo te surasi fait, doit être ni surasi fangata ben un dictateur di. Surasi horon be inde, atete ka kurita la. Atete mata surasi bla ambassadeur ya oula de. Atete kelenga kurita ke. Surasi, gouvernement sigile surasi moukume ministère atete me surasi nani duruka. Abe civil. Bon, bel le cerveau ni ay asimi bi bel le cerveau de dou. Shogel de dou. Abe chanfa. Bi, ne belle, ne tara Sénégalo ka media la. Abara Sénégalo ka media e moufoua. Iyo nga kalam, malien bela jirin kame. Ne media do kalam, ne nyaji bora donin bi quoi. Bilay talay. Proche de Kémy Séba, Bel le cerveau condamné à une lourde peine de prison. Sénégalo de Flekabla. Na kadamba lien chama. Aïta ko Séné quoi même là. Attendez, Djonga Feda. Séné News. Aïtaï. Abeta Soro. N'teka galon teke. C'est-à-dire, Djembe de Balibana. Allez, attends, cap. Allez, te kanke ben na quoi. Avec Aïra Djena, ko il est malhonnête. Asimbe Aïra Djena de ko, allez au horon kolundi, quoi. Djembe tikerila. Ni ben bok kaso la bi. Ema ben sarak dore koko to kaso la sanduru. Ko juge, il ne faut terrorisme be juge. Ore ateka benema quoi. Ibe do bene ninga. Ah, vraiment, il y a des gens présents encore. C'est-à-dire, do boulot, do manga wolo quoi. Bilay. Nene mokota baroke. Bilay talay. Non, nene mokota baroke. Aïe, neke benna. Asimi nunu be coup d'état ke domi. Asimi ko kolu tsekata ibeka mene. Asimi nunu ko kutsekata ibeka mene. Ko fo anga farukandi. Neni korane che M5 de Jamala bo. Jama de tara coup d'état ka ke surasi coup d'état kela ka dese ka ta président mene ko fo jama de ka tugale ko. O jama tugule ko tuguni. A ere bora ka fo kondi ay kayo coup d'état ke ay discours folo mi kala. A koko vous êtes venu achever la lutte du M5. Horonya kelendi. Mama be janfa ke ala te barka do ala. De pa do na janfa la dro barka bana. Awa foka usa bikadishin ima akume ka toko soro kuranko la nere kumbe feka video ke ngomba féliciter kuranko la wala bilay ima kuranko fana tegebe sadi ni ala ne sadi abe ka hada mado jigiti ke chugo minde awa obe saute lafia nin kuranete hal nasimi bora président la tel lafia ka jena tege la bili parce que ay kodo de kemu manga ke jena tege la awa te malu il n'a même pas honte ima Mamoun te malo anol de kadi, Abdou Niang te malo ano kadi, Boubou Mabel te malo ano kadi. C'est-à-dire Mamoun balou quoi, inconscient, c'est un groupe des inconscients malhonnêtes, indignes. On de farale menyogon kabi, ko communication. Aye farango ka, aga Gandhi farauka, aga Boubou Mabel, Abdou Niang, aye ta boulevard la dron, ko malien ka bo, ka obe ku wili. Ni wulu ma ke sandouchi akashi bonteke kono. Hali chiete bo. Ben mou flek kaso la bi. Ni korade cheni ben borabi comme malien kay bo chibene ben buluka fana boulevard be fa na ma faka fuma tout depuis ben tara kasola boulevard fermera Mali boulevard de l'indépendance a clé ben le cerveau de boulou outseka jamala bobli c'est là où une intervention militaire qui a contrôlé ben da souvi o ben kile lebe ko libuta kan galontike ko noro ben na ko ben ye jadi sidi katla kata jadi soube terrorisme be juge orom le kata ben juge ko chambre criminelle katla tukuni ka ben bo kenyoroba kataka na joila kasola bebe joila kasodo Francis de joila kasodo à travers l'aménagement sari ka chemine katla Francis re kasomi jo katla kata ben blau kaso kena kanga ke asimi fe faut kan santé qui fait je te déteste. Maintenant, ala ka ko kila de ni bora fagala
nti den kala nti muso kala ne to mo ko ko ne ni ga wulu iga vraiment wulu ne no te créer nte si Assimi Goïta nte si so mo ko ma nte si mais i so mo ko mun be ka choueni ngam bolu kan kala nte si dema awani ne se gutukara ne Amérique nti kele fana moi je suis très honnête mais iga fanga moi je te déteste en tant que président pas en tant que malien parce que tu ne vaux rien tu es malhonnête. C'est le président le plus indigne à Guatemala. Il faut qu'il le bout. Il binchoko djugorani mali président beta. Pour mourir antikerela. Koleta kradobe au borotara boulevard la agoko na M5 de kalasi. Katlako ça kangalon tike kangalo ça dit ka aya fo micro la beame quand on a M5 de kakela ba. Alda da fode. Aya ayo M5 kele au be janfa. Ima yala au barka ba. Ay M5 janfa coup d'état folo la ala yo barka ba ani banda o be kumena nyogon kantege M5 ne nali ayo to soro ay dawla soro ayo M5 tege kelen janfa aw ka dawla tara hala o bronzelente aw cheka jugubi aw lahara ka jugubi aw jelima ka goyko wulu musori bobi betigrawla hal na simi sogo tege ka di wulu ma be o ba fono betigeri bi ma ala je to mo ko munu be ki defambi ma barka banen kalon tegela horon kolo escoro den viromani escoro confin den inconscient malunati warangi naw ol debi kobi on kuma jamala bo ka di e asima cadeau ante drome kele menela opérez-vous au fleni malembe courage e ma ben sarake dore bien mediabe ni ben bora kasola bi va sortir comme Nelson Mandela ye ben togodo mali histoire la ni couraneche ni Assimi Goïta mana sabi ben ka sabi ben est rentré dans l'histoire du Mali mais toi tu es sorti par la petite porte Sunguruba entretiena bet kerila dono be kala Assimi Goïta to mana fo Mali kare kodo wulube wogon chila bet kerila ete horonye ete miri ete takasi kureta ke domi aw ne jamala boke aw deme ka ibeka mine aw ma ibeka mine aw fuari lasi denu aw ibeka mine domina aw ya ne wole ne se ko tungara wola kanga jamala bo ngomuna ngo kureta ba ko no ko ibeka ma mine folo ko nga jamala ko na ma jamala bo ko kureta were be ka préparer olu were contrôle la ben avec kasola ne be ya ben ne wole ne se ko tungara de appel ke o appel o ko jumenyo o jama de flet tanto jama de farala aw kakata ibeka mina jama fleni voilà abefle on de appel à la mobilisation a vu no be alchini on de appel à la mobilisation ke ngo jama ka bo ne se go tukara da kadu ka nga vibla danger la au lasi nunu il est inconscient ni ba démission ta sura sekunda bet kera aula au te horonye ay be janfa ay ala janfa ka kale kan janfa ay re certain gla awo janfa ay constitution ja awo janfa ani mo mu jira awo janfa ay ala janfa ay maliyo janfa ay kale kan janfa ay awo re janfa aw de kera muruye ka awo re kono fara ka awo re bla aw tobi daga kono aw re bla aw tobi daga kono ka aw tobi fo ka aw sisi bet kera aula ta fantou la passe partout de do il va ko sunguruba aba ketu ou temiri quoi ne tara dembe se ka ke ça dit quoi che ne tara ma dembe se ka ke tantu la quoi ta fantila na fan mo ta do ibe mu yere fe tanto anga élection ke ay no anti élection fe ambe sandru da rema ay akankana jolen tout da ta fantou la jamana ça dit que ou tourner ndo quoi Assimi Goïta be inafo nie ça dit que Assimi Goïta mbeka Mali mara chogo mi Assimi tourner be Mali kono de abina fo nie Boubou Mabel Blaka kataje et Real Madrid kataje et Real Madrid là ballon be passer ka 30 minutes ka c'était da ballon ka bon Mali Assimi bulu chukwat la a tourner ni do hal ni beni al ni grâce ke beni parce que anya me kibe fait ka grâce ke mogodo ye septembre natala kibe fait ka grâce présidentielle ke hal ni grâce présidentielle ke anti fait billahi tallahi awanti yafima parce qu'il y a libu che horon c'est ya kafsane moluyai e nous lebu de you to tien quoi you tonye de quoi mais ye to duma de ou sara ou balola ou kanu to dona mali fengana
Union européenne est sanctionne ta belle les cerveaux contre là à cause de toi. Et t'es miri. Moi, demain, t'es à Bekele. Hala donc, club, na horon donc. Moi, assimé de meya Bekele. Mon mec, t'es gars fa ekumbi, on de ko kunu ko tefe. Ou ka viro korobe ko tife. Ou va ira barka teko. Ben les cerveaux domina, c'est là où kabe intervention militaire que e contre là. Boubou mabel kume ka c'est là où soutenir. Ben Abdounian kume ka c'est là où soutenir et assimi contre là. Nan kuma e deme au dos sans ma soro et assimi goita sans ma soro ebe CPI là. Et puis c'est là kuma soro de là c'est là kume fait ka intervention militaire de ke. Al domina ibe kamina ani ben photo maliki jaw ni ben fla photo la je. Ninkera ibe kamina wakati de la. Ben kumbe ka militaire kono. Ben na aya démarche de kenyoko fe. Abe ibe kamina do ma oni ben de kumbe mobulu kono mununa. Nik seti kunkara ben kumbe sa. Au inconscient nous mettre la ki joka de ibe kamine. Ab se ka nyajo onya na kofo. Au bo fo confin de on ngena. Halala de yere wulo de bado. Au mata ki ibe kamine de. Au ne jera kata ibe kamine. Mais vous êtes des malhonnêtes indignes, inconscients et traîtres. Janfanti den nunu ou ya peke janfai. Hal nou bla lahara ou be ala janfa. Hal na asimi ala ya ba foka ba janfa. Il est malhonnête, il est indigne. Ayon président Kolon dema délégation Mali kono. Quoi nga yesi pourtant mundi. Depuis ben janfa ka shogali janfa, il sera ka mundi ke Mali kono. Poutre. Anti yafima. Ye ben tonya ka ba muso koro ka ba denun koro ka ba fana ba. Chance ka yafima quoi. Kebe sandru wera doma ala jani mo ali mo shite ki souteni bi hali Abdou Niang munu nye tasuma loko kutundo olu bebe ku yere ngini ben gola mo jume même Mali kono bi ko be ka e souteni ben ngamine ko la mo kelente ali yere ka trancho sa atemalo ati miri ko me ka ninke ka mani jamana dunya awa aka strate mo ko tala de ali yere ka intérêt son ego bête comme ça non anga nyoro la je ka nyosu ye shufe klefe ka tembe ka mugu bo ka moni ye ka soro kala ba mi nyombe mais ni ala yi ci ko galama ku karli bulu ki ka sadani ta kabi transition abla oui on est mo kwasira oui kuma be flene ire fago yo chugo fen fitini dron ubi haramu ubi kele ubi ku juguye ubi tlatone ka ito chiatone fen fitini dron e ma ora to sanga bina e ma mogo te surasi fe fangala mi jamogo jode do parce que c'est des gens qu'on fait fo awma a confi mo longolo nunu ko fait fo awma abe mundo de jamana ko la ko fait fo awma abe se mundela ay M5 Javani banda ko nyoko bla sara munde ke ay to ko mi soro nga on de na plan M5 de na plan ka glan ka to ko dawma aw kinte foila munu salo jakuma ni salongo ben le cerveau docteur Sogal ko kala mega ol de barembeke ka bede ka beglan ka to ko dawma inconscient nous taruta ke muso flay mieto abulu des gens malhonnêtes laissez la kiffe tchétché ni akuma fona ni mi kolsa mi nyoko haramu na ma kolongola ta ngoko ka shi monte ka kono moi je recule plus hein voilà anga nyoro fan laje nyana ni yoroko L'Afrique regarde le Mali aujourd'hui dans une certaine mesure. Aïe Jamaïde, aïe Ben Abeka Kouline Assimi Tokoy. Ni image de René Kachidi, inconscient dans les mecs Koulouba. Ebe Assimi Ebe Sinoro, ni image Ebe Sinoro. On va côté malhonnête, indigne. Billahi, Moussomi Kunkoro, Dent Sekaketan. Hala Dent Sekaniye Kebe Sinoro. Olokoso, Murubo Keta Kumaro Fokwa, Tanabe Moko Swazi Predala Moko Jachimene, Billahi Talai. Nte horon dente billahi talai non nte horon billahi talai e malhonnête indigne wala ko songa ma ngona be inconscient na ba saraka bo eta surasi kunda surasi be sonko be ma adu be je musola ni surasi no ni qur'ana che no jara musola Mali ministre muso kororo be ni surasi no chama u mo u kolal mo hage mi jara be mo saba mo nani bo ni ala na krache atiki klobe nawo
Adege jeka kuma na borambe bona toko be abena na ka abe ne tete kuma kunfe ne ba kala madi. Ube jali musola ute malo ube bi ko vaga be bi choko mi. C'est pour cela c'est armée kanga ni malangulu nunga nga bo armée. C'est baro Mali armée formation qualité kanga changer di parce que mentalité aigre fasuko do nous na nous fangata ils sont malhonnêtes, ils sont indignes, ils sont traîtres ou te da foila ali ou demo abeko kono kol de parce que sorasia teni mo la de au moins civil flofo ni babo fiete kasro awera teka keni civil mason Asimi te sana mamalu ayen sebe ka dabide iye munge bena ite sani mamalu ben ni jama mna bobi bubu mabel ni nyang bla ni sofla boli kene fle ben fle kan jama ali shirine ben bo kasola kaka jama la bo malion be bo o segota asimi goita bi popularité mbe ni ben bo bi ko ben nga ka candidat na mi asimi batiga fuma tunya mogodi ni ben bora be ki présenter président la bi ki présenter mo be voter ben ki tout parce que ben ne ma fo ben ga ko be kande au moins ben be mali fait ben jena ka siente saraw be ko o bera etara galon ro benna foy mané digine la ne ndaka miri femte ka daro sorne gula français kaso mi jono e joila kaso ngo français la jo kata ben bla o kaso la kebe ka français kele inconscient galon tegela ebe ka français jumen kele momulu be ka français kele bon sogal me docteur sogal ko kala maiga kuma ka corruption fana kele awo fana mine ko yishoni ça ebe ka fe mu kele de aba fo ke o de ko o e inconscient diadi wala anti yafima Allah haranti kifa anti yafima bilay talay nebe video blandu sube ka boko